Watien watiki ladit zero abuga futika winyowa mot watiel ki ladit honorable minister Norbert Mao chawa ma chele twalo beru kanano Jimmy Matie malokunu malupe ki politics en ma wadon kwerni wadugu don pajo kakaini ladit minister kumbeti koko Matie acholi ma ngeni yimbe no pian pol weekend kumkame ibiano gang Paul WhatsApp groups can be to participate in the toilet discussions. It is my lubu Jimmy Matika time. Koroti lokum chulu diang. Chul enido o kakwene. Piana na no chincha. Dano doktika biro igitika ya rochone udojo ganga kaini. Tamu kere tika biro ni tuakadon ki duak gamente korpiam gamente petika ye chulu diang pa chuli. Chul ki kwanyo kimi ching Attorney General, United Minister, Tete Ministry, Mamegi, Makimana Itero, Yena Lawyer Wiki. Lokum Chudo, Kakware. For James, Locachole, Keme Kila Pen, my Kwang Penine, ni Borai Office Mamega, Geminati Ning. An Adoni Gamente. Kumbedi gin mapire tek bora loyo ene kid meneno ni kero pagamente otigu pi luak ma Uganda mabene dano ma megwa karamana aki ye bene ti kingi pi mamol marachi Yugi mati wang et kadi wal ni kafut kitika bay yugi ki kama pi mol a ki ye no tiga balo chawa ni nono weho ana donyo kuno cholo diang eni peti pia choli keken tipi a choli tipi teso tipi langi ya choli kan dul makiluoni actually worded claimants geno ter gamente court chila chen gamente wai miero ki winye teso bene ti jomo ter gamente court ilam bene ti jomo ter gamente court karma ana doni ministry no chol mo pere ono ke carry budget ni ki be mio billion piera dek ma bene peki mio Atamu widano po mawano bedo inyim barracks kenyo. Pien jomogo loko loke ni doko dong me politics. Latinwe kumbedi dong te minister me justice. Miero ene do konyu. Wayo John ngata doro gamente eni ekiluoni president. Bedo ngata ukeme kiloke ni pien ma kidoro gamente kidoro attorney general. Anatima chalo dana maloy with ministry yo ngo mana timi kar mana okuno piana wai ni John o wek tweyu it dieli wiya ni wek la lu moida no pe ngar mo tami eni dog lok manyen an fuda donyo la wu maja chot kitugi medo chene o doi billion piera boro financial year eni mawati yeni magiri dwe ma tum dwe ma bichele budget kimedo I budget mabino ni ani kuma yati karide ma lego megina kilu megina ni gen mero dwan gibeno betie pien loketi nyim committee me legal enoni ena ye ubemio tam ikom budget ibiek magi kero eni chene magi kero ni peromo dong miro dwan wa machala choli machalo langi ana penyo ni miro ke ket billion 100 piera bich walwe nyupi chene enoni chul gira tika wara nyim eto piani dano duong chene ne peromo chimpol karga ki goyo bodwa kan dar waju ni gamedi tika chulu pi ip diang pen jokene no million achel jokene betika no alip 100 ni konke chul maronak
ana tamani kangato no ali mia dek chi opino wacha pien ingeba ti lok mo ma dan lo mere me yongo lok pian po ora mboko ne pian chene ni tika donyo keyboard government direct ya account endo ana miro dan ma tiki complain gen kong dong guchwa kumberi wakero hotline dong i ministry mabene hotline enuni ngara chele romo goy chimchi no ngo matie dong lok man ni kono it diang kono leb diang kono ngo enuni pe lok mo ma dok mier wa bali ye chawa gina pere tek enani ki med budget wa chulo tumu yot gine ni do chalo lelo yu bibi now an ma chalo mau amita mok cha den ni wadar magitika no chul ki go na chimbe ni gimio foj ento mier waten unu kuot i committee me legal joma dong fudong go kero matek mabene kadi gen pelo member me committee no gutucho ana legal member wa bene me parliament ka committee me legal tiga bere un bene mier betie we un bene ubin ka toro te guri enuni ana tiki gen ni malupe ki lok mawanti ka loko ne matek budget be mede kumberi ni chene mamete me cholo dianyo weng iteso lao ke choli o billion mia bor ki wiye monyut kare man billion mia piar bichi kare budget no football bu chobo enuni pobe chope ento mapire tek loyo piani penyo kita ana tiga teach kwere ministry ma ana donyi ministry tie jemmogo ma ana tugi chao timo neo pien itwer ber minister my core ni president mier wachingo ma tima ento an papata tie ni anti jemma otera ma pigi tego machel loka twer padano kumberi watiego action plan lokom twer padano matamu winyi wa Joe Biden be ono bedo ka tele ye ni pingo Uganda peki gina ke luoni National Action Plan for Human Rights pien eno ni be gudu twer padano weng kaki mari kono ngo inoni kan kiromo tui kot kari kot man kari no ke ngol ni loyo no beri buj pi mo adek eri noni beri re buj pi mo abich itika ko oro ni ke ngol kopi enoni jeme enoni maguru kom dan direct wa mero tia ko de Mario lokom riutale kin jo matika tele nyim kot makiluoni alternative dispute resolution mawana ma ye chingwa ki dul me kot malawiye era chief justice Windolo enoni okati odon machalo policy pagamente me dek neno ni luwe ki jomogo ma gitiki dero gi mapat ucha chamo ko gi bene lokom copyright fuda ke riechea okati Paul Jim mana tika timo neni beri waini kai tika yubu grofa miero kai tong ngom kong uche piny wak foundation no beda tek chao kene dano be pengi ngom ai tika timo ne no gi neno mere barike kan gitami geri mo pe tika time anta miero jingo chuny dano ni jemi egima wano tika timo neni romo loko kwa pa dano eto miero bene teno kuot loka chulo diang kumberi tika wara nyim pian anatie ma tika rido ne jui gini no chungo bedo ngare mo po tami itesu wanano amuri atgo karo kilok ni no cows no vote anano tingcha video manyoro honorable Gilbert Lanya kachel ke honorable udongo to gubero office pa to ne jero maguru gube chati mawaje ni no cows no vote kachi peki cholo die pa choli kui me orbet pe nanu ni ti lok leni ni atamani waneno population pa choli kidong waneno joma tika pidu banya mediange atamani peki nywen jemi kongdong waketi atikan ki list pa
nying dano ma miero ki chulgi i loka diang enuni kadong ini penyo ci dong ki wachi ni achola di matiga pidu banya ka acholi tie milion ario point gimo kadi dong ki wachi nama padano matiga pidu banya dong duan dada kong dong wakete dano ali piara beach chini mero wachi ni pi banya padano ali piara beach enuni lok mo kane weng dong pigi petegu pian gamente neno lok mapol kangata tamo ni en pebe bolo kui pi loka diang enuni meno campaign ma mege bene ini tika neno James ni loke intika bini kare me kui ene pol kar dano neno wachi oloto ka odio gamente miriu gamente romo kato pe miete ni ko kare me kui kare ma wano chere parliament inge chabira dek wan chao ma ko chingwa kilo diro ma mego chalo honorable Zakari Olumgi chot guti ker motion ni kilora ki joma ilumi parliament mier bene ungi ngom we alwenyi petu within a month, actually within 2 months ma chere parliament 96 pedokon wa ko ni kui memo ali bario ka chel ko bien ka ina da in la memo me parliament my t serious watin ana penyo dulme Greater North Parliamentary Development Forum awaini gen kongdong gugore we kwa loke eni an me chulu dia yes loki tibene wai cabinet ma wan ma chalo ministers ma chuli wano teno court mano watika ridune o we o president wachini endong permit loki politician pien angera dianga mo ma ke ya opere Paul Jomatika loke diangi mo ma ke ya opere president wa enemy don ko loki wigi diangi come ineno loke ni beru chalo ken kai chere ken no lu tong ken ki come magi doni ot ka lok gina ye jo ot pa wobi magi chokka wobi ki jo ot pa nyako magi chokke nyako ti jo madongi beru wo kamato ko ka chamo dek walo chon wayo gi bene no tie ye eno ni weng no beru tie chi wanenu don kong ni wano miro keme ki joma gini guru komgi ati direct I bought one politician to twale joma miro chume chere parliament guru kumi piani ngeni kai ka lok uya poi karma watiga chuin CA mzee adimola wajini mao en futiri Museveni dawa nje boro mao eto ando ngunu neno anda tiki ana chichimu wang Museveni chawa Museveni yin dok janga choliro mero ene dan chingi raba gina pira tekba peroni eni pero madori bedori luire jake ki ketu ching magi kero iba peje o ya boro yes o Juba peace agreement kadong o ilok mati board gamente transitional justice bill iberu ka wachu pikar malaj ni chala chuli agenda wa me obedlo me Juba peace agreement iken gen ma iwaje ni biti ye en lok transitional justice bill wa ko duk tiek piani kumbeti da futi lo ka diang mutanga padano make wao ilwenye ni lo ke fut ngaro chako pare dano mutalo te amudo ni lum ngaro chako lo ke fut pe piano beru ticha gamente men no gwako jone on ki pachigi ngom makimio detach uberiye la bon agreement mo ekan ngom mag dano beriye chalo kam uberu ngom pa wegine kumbeti ngom attack tich petine to twali ye lo ke fut be pia ke chako lo cheke ni do ka kwe piane cheke no biguro wen pe binano diange kan binano kwe jimi ma kwano ni kimu kane ma pol ma part James Ginmano igamente eneni check en bedok petit board wa Ministry of Justice
cheke dok tie internal affairs guma bene wan tiga tich kachel ki General Tafire pian ki wachi ni ngat macharo dio ene miero yap tu gola ene kome bedore ini won la to ine miero ting kama kuok mangweni pian jo kene weng dok yu tu tiene gi weyo en in eto ando ye ni miera keme kweri o weko bena yubo kachoke madit Transitional Justice Symposium me dongo duro me medu pressure kumberi mana logo ni apeka kala mo ni cheke dong obechere cabinet jema di mati chek eni mapigi tego ma ruate ki jema cha olok pigini ma chel lo comporo lok pero duen Uganda miero kilok lok ada aneno yo many po pia tiak masaka families eguni ngoma getiga timigi negalany mogo mutime kan national dialogue mena gina tia wajne Mario national reconciliation wamiro kero dul makiluoni National Dialogue and Reconciliation Commission kwa yak lok mati iwa dano tamni ye ube loko Uganda lutua kangara tamni ye ube loko Uganda ngat eno ni penge kita lobo loke kwere ye beru nodong foundation tima be ba me politics konge kome onywane mape wache chitugo ne obetuka nini mano ba onywane kumero inoni ibao dilu dandi angwe kila tong kipanga eno kari ini bed Messi ini be moro dilu idonyi ba ere no wegila tong ene guro uniform gitika angwe kwere ni gen be gen lo to dilu National Dialogue and Reconciliation Piratek but Uganda weng obiro chan gin mukene ma wamite waket dul makiluoni War Victims Compensation Fund tiendoke ni tiene mo mier betie kitenero cha land fund gitie enuni mier betiene magamente kerie fund account magamente kerie tiene mabuo me konyo chulo dano pien dano muto po bedugo eto oli romo rocho kwa pa jomo dong we gin bene guwot mano wigiti male Uganda wani ma chik enuni karibe diti te Ministry of Internal Affairs anatiga tuteki kwa katino we ukati alego ni pe warwenyu wunu gen bedok pe watamu ni mao donke kero kunu chalo minister do peri kunu makario kinuchu pingo pia kitiro chulo diang ana ye minister moko o kunu ana ya minister kena kumberi mier wunu ngeni office pa Attorney General eno ke meki loke office Attorney General choki mamega an jui no atika ridu loke eto la game ti budget lim pien miero ke chul ki lim kauno chene moti drawer na machalo minister kono dongini ke chulo wachon la dit minister kela ini ana do ya dep do mangwen makali bario kia beach la dit lobo president Yoweri Kaguta Museveni okati ke judicial commission mena no loko mapa ma wado kumbetini la wo security committee me Amur district o karo curfew ya pa o chaka cha chel mo tiano me o cha chel mo deku kid word mai kan permeta ya pa lukati ki Jimmy Mapol ma waberu kanano gi ma ikin mukene ene ni uria yela mo pianti dano ma peki ngegi bogiti ya pa wanyange alunyale Rwanda Congo Burundi Tanzania duju gite ya pa kimernia ngama won ngama ya pa kichoda na ono wen ka James Ubalo uno ngama ni ningi ya pa gitika kari Jimmy Mapol adida commission li eni watien foot pia go chako tigi ma won committee justice bat Katurabe la didlobo wajuni igenne eneno ubi olo kama leng Jimmy Wenyma yapa anga matika timo ngo yapa peni commission ni tiki care me kori bimi wa football down pima kado maro mario commission ni foot pia wana ngunya no tia apa me chako tijma megi loko ka kwene peni amala didlobo chimu joni wana no yini bere tie kembe ngata miero wa fo mukaro kare ho
pi keto commission of inquiry lokuma pa ene chief justice Windolo bien ena ye utele wilwen enuni bien en beno no winyuni liet kadano ma aki kama ene aki ye kama ki ye pene tika deno chan kumeno commission enuni pire tek bien Paul Jim Maraju time no pinchol gina commission of inquiry timo ene me menyo piny pek Jim wa chak neno ineno James ka pinchol wa jut bene ino tamo ni dano munyo kain be ai cha wot kiluor be de neno ena juti tigariemi kumbedi dano tika loko mera ta ata meta wachu gina ana ngei koma pa me chel kar mana chung me bedo LC5 chairman achero ka penyo kui ia pa Itegulu district Mario karma dulpa central government meteni kiket gin makeluoni East Madi hunting area kama gino kwa oye ene Gulu district local government the office board Walter Chora I don't know foot pia o kuno dano chalo mego bete olo chan gino beru councillors Gulu district local government okwero la jwach ni gen pegi chwa o yup meketo hunting area enoni ya pa ento pol kare I lobo weng ti dano mogo onyo dul dano mogo manogi tiki mirigi erdongi tiu ki twer magiti kweri wek mirigi ni uchak nen talo miri pagamente wek keti ka ana wilo ngom kakamo chida tami dong maju kat kuno guru chak kip o kuno ando tiu ki twer no waini be mada kaki yubu guri ni si dong luak dong kati ka chuinge guri ni be ero pengen ni ana tika timo ne pigangi we okonya I lok enoni ana winyu ni timo money mabena choyo piny Bruce Martin awinyi aki South Africa achoyo manaka ngato challenging chocha ni footpere chocha ni akeri wiye ni apa evidence that demands a verdict ten loke ni kacha den weng dong timo romo pingo pe ki ngol mati pian dong pedok ti chaden mo mudong ni dano gamu chene ho ki bod mono ni jomogo magen do deal o wego dano weng gilo mano gubedu ngura pian pe rom lok madi ti dong gina dong gitiga timne ene meneno ni kichak kelo yoke ikin mari ke acholi madong gulo kwero jono chera jumani ne jumani wunu ngeni area enoni ti megumano undo ket chingu madong anadonyi gamente president miyo order ni loki miyo kitieko prime minister okerwai dege wakwanyo wot prime minister guchera jumani an kijeno Jim Mwezi waringa wabino ya moro ya jumani gino mogo ni kiriem dano wenki ya pa acholu kwero ni pe kiriem dano meno bere chalo dodo pa Rod Suleiman giba min latin ni kume waini ujone umi latini ho pe miero neri ento moni ma pe min latini waini kipok iario ngara chelo twal maktung wiye achelo dongi tung tiene mene gino time chali ya jumani kiriem dano weng dong lok ti kuman James ka watiki bunga makiluoni zoka kitagen luo kwere macho luoni joha chipingo boundary ne pekikerie pilazo home wachini area enoni pe omerie dano mo pengo pekitiga timne Mario
kawatiki area magilon mati gazetted magilon East Madi hunting area pingo boundary ne penen me adek dano ma tiki ngom kenyu ka ini won ngom pe beri won ngom ni pian ini kakani ni ini kaka money kumberi watiki area charo bibia pol dar mai bibia mari keke eno bibia ti ya chuli awene ma ini winyo ni ngare motika lwen area mo kancha la kwana gi yutung miena kulugi opong ke dar ma ake lao awene ma ini winyo ni dan tika tele ni piloka ngom wana chuli wadua ta beyale tingare mo matin signpost ma ake achuli ni machibune beyale achuli mo tiki ngom wa London ti cherde kero irom chakop gire ki nying gangu gire et pe lo do ngom achuli irom chakop ne ki nying mo ken donc commission of inquiry tiche uno tie ni Miriam Gopa ginu wa commission of inquiry pio chao tich piani peki mini gi chente ane koma aberu pinya neno peny mageno penyo ni chene magen gi miro ana wa ni kari chene weng food pere oro kon ki mi manok marom chako tich wek dano guchet kamiyo chaden gina dong tika kelu la nyuen ena ye dano dong tamani gina pire tek ena me wachi ni ngomiti ajumani keje ya moro James ajumani kamoro ono gipere machalo district ikare ma boundary eni tie la peny mamiero ki peny eneni boundary ikin actually district administration machon mawano ngeyo kidong Madi district administration an pati ki luor mo ke ken kono ke wachi ti Madi kono ke wachi ti actually ento gina ana ngeyo ni atiki waya manye Angela enti wakilan title ya pa kunu ti enu cha onone ni nin kun jomo mine title a ki kan iguru kan ti one mawati igamente ka level me cabinet mier pe obed luo me lo ada enu ni ya chakine mario ka lo ada obinu kono wabe winyu mabe kono wabe winyu maraj kon wa ye lo ada enu ni map ke kome dano wachi ni ti London aberu kaneno map mapol General Moses Ali dano ma ana o alo ben kwede wakumberi ni madano wachi ni kono pe lo ko ngoni eto ka ini beru gire kwede mot en tamet yeni gina pere tek eneni kimior ke nyuti area enoni ti ya jumani anway general waneno ko pa dana ye mapire tek man la chincha neno MPs magi aki West Nile ni pero madit eneni actually tiki ministers maduong ni wan voro president Museveni o pero mota wani adada ini ya awinyo mukene ni yub matiti am ni West Nile yumbe pagibi o imalope kiloko gobe o li wen jumani ni adultalama jumani go karo ki woni ni nda para chel medwele ni furi ma la woni ni gibi wa enare mama lupe kiloko mapa kumbe ti gena tika kila yena bodgi tam tika kata ki paro ya chuli ka kanila dit minister ni kibadon ko ya pa ma chel commission pero ma ya potich pian kamende petika miyo chanta ga guti ni kimario kila don peki ngeyo kono ti good pedon ki yeni apati ya mor ki wa pa o duk district pierre kene jimeli tamu bi chobo paro mate ya pa pian kebe waju kwenen ko pa dano makunu ene gena pierre kari chak ne apa be district kari chak ko ngo eto gamente miero nyut kero ne tam ma wiati ma mete ene ni twer me loya pa ono miero central government ko gwa ogamo we kon penyo kwe po beri chinga jumani po beri chamor gema pange kay ngayo ni polkar ka lokte ya pa kun ki wayna party ya jumani petian lok ma pawa ni ay mega ka kayni bilo kadaro era ni wa RDC office RDC is ma jumani pegi bion ka tim gema kuno ti dox don bot lo tala me district ma mor
Bien gen ngi lo ada enro peke chako ni apa do district meno luoro central government tiki twero ite local government act office pa president promo wachini kumberi apa anakelo go ti te central government ngat madong wano mine tit me dora pa ene ngadi ma reporting kari ki kwany pi dwe abichel ken kai dok ki meri were piny ko kwe atam wi upo e kar mana ti won kom me abich kany gulu municipal council no gitiko lweny mano kago beri meeting me council no guting kom gi mero chele kwede wano bedo machalo district council me guru pien local government mala mal twero kwanyo twero pa local government mala pinyo watimo bene wakwanyo pi mwa achiel wachwalo Charles Uma maono ti assistant cow ena yo bedo machalo governor ma watugi parking mere gamente pa meya achiere pi mwa achiel kwan waini ka ana won gang miero kanyo twero na dikala in pero mchao kero gamente ni utogo ni manoti dikala la dit minister ngi ni kar lo mapat bene ki beri cabinet oli rwata kila dit lo president Museveni chao ken mano gwa otie mano na ni wona rio jime ni etero bore tam eni ana mio ki president bene do abe noyo do ching baraja Monday is not a cabinet meeting